Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire ja rukiri na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki na guringa ntu bara bendete muno kuroka kwa ithara ukiri kwena bantu bamenyerete muno kuroka kwa muntu kwa ithara ukiri mapema muno yani muntu mberenya braxima ego kana mberenya etethia burinto bya rutaruki yani gataitero kiumaruka yani kwena muntu arokire kwa rukiri gwayete wimbo yete okona wimbo yete kwe bunkwenda twaria kwena ndato ndegure nkwenda twarangie nagwe iko arokita rukiri muntu agachaika urwa rukiri mwekuru wako yani gachai muntu atiruga karia karitemwe yoko yoko ana karia karitemwe korokio kama akuna achai no akainge kama tu na korokito mwaka de mama mora yoko ongera ruji eno ndiko bokwingia na atikwa na kuperia tabia ya muntu reku ndi mwete kuromba ketitangi royo kaere ito ngino mwana mboyete kuromba mbeo ngino kaze ndiye ndondo mianga magana maire ndikugura chum yani daily okimba ukitokyo tagetete uri okathemwe ndokumiro gachaika rugagwa ntuwero ko okawe de tia chaika yago wanjie kweruruthi ugiceti yokambia gweta kano kagoria atiri naro butiko ruga chaye munde eno ntu no menyerie o achenja tabia tia kuroga kwa muntu rokere kana wanga mwanya ko yoranche kuriwa mbino takwa na kwa nya 5 kana 10 uri ya themwe rokemo ngana chiere na da muwanje kuyoranche kubewa chenja tabia bwana tia kuya kwa ngania kwa muntu rokere kumorokera othema ekera mwere twiro toke roji kana ongere gachaiga kigalitemwa roje nontu wawego chenja tabia bwana na bone na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki